guys, this is Satoshebo Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook on Touchable Mama page. You can also see me on Touchable Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. Wakojo. Wa bede le. Eyo. Iwala jadu teme kme mekere. Iwe ni wado taye mena. Iwe no se ni hena do gwajo. Ode emabe no be do nye gbunyi mene imemi ni ati gene ni abe do rishi gba me problem maka ka bo focus because nene me wa sono me ho wa sono me o ma no kon mumude me pity ne emi na sunu die because come oge o ya seba je to mako e ga nye gbunu really honey so the way no ya ko me gbe ni to tamu wa zebe ni me ya ho be ni ya ho me ni ho e gbe ni to ta dere ya gele sunu my sister ga ere ya sunu come we ni e de ma yeye first and foremost ya gwe agboyo wa te dorisho ge ni dorisho ge ma eke na ame na laha ibana na zoboy eke na ame na laha ibana na zoboy Yesu eke na ame na laha ibana na zoboy again we emi dorisho be ge ni dorisho mana ame bi ro poga squat bi to si oi eri wasu yasun eri kai okay wenera bi je ge ohun ade webo iya leru no bu ya gbebo mi oko we gi se webo ni no do agwale eda ke black boy no ma se ti be mo wa no be squat e cover oni ogi do job when we kiamu which means e runi ana no bo wa boy ati enu o si enu mana beg e buru mana nwa ya gwalo ma gbon uhi alele won you know say go sunu ne oge guess obe ma be no de gbe ye be deje gbe ti be ri oni wa ga idejo ne awe he wadu ati o ge o ona no o iwe na ya sunu e o no pa no o whereas urawo o eviva una ya mo pe no ma set rent o wa ni gbe o ma set pay house rent oge o ma set feed egbe ama e wo kan do ri enu we una wa ran wo eviva una wa ya dejo ha why do I blame it on Richie? Do we go blame me? O no ku ihe ne hia seti mo kun ayo to mo ayu hu o dada hia ihe na kwa wa ya mwe ya manage mwe ya mwe o mwe hia me na tiwe ni we ga so gine mi na igwa da me he na kedori ade igwa da me I did not watch any of the video but be ni ma wa ya talo ime wa gbera o pa ke ka me ga watch ne e ti a watch ma we watch efo no wo kan ga awu abi obo ka si no we obo ka ni from Victor ga awu e ga adame hoyi muta no we wa la we bo o wa agwa lo pa nu hia mu yo wa onu hia dollar agbon eji benu na ewe era bije oge wo hu wa o de ra bije ma ge ohun oge gbo e ore do wu mo ya ma gbon we una ewo pe o ya mu o ya dollar agbon ji o pe no ma se ti rent o wa ga squat o we to ga squat ko bo si oyi o ma no ma se ti pay house rent ama we to kan feed egbe oni we kan do ka we kan mu o ya me black boy ma me no be man no we se ti bi no we se ti bi ha si go wa no we se ti be feed egbe ma we gwa lo ni una ya gwa le no ma se ti mo wa we gi do dollar agbon ji na ni okay ona e we yan onyi me da wa yin
unyi me da waga unyi me da no wadu akpe ma no ja kuwa unyi me da makina wo hele we bo do agwalo pa no bo ma so e no ma sa ti di ba no ma ehu e no do agwalo wa agwale hia mu iya ti e bo no wa we kepa ma shogo nuru we la emu do we la san fu abugwa because awe to le lo nuru e la bi jwele runu ya jo oro me ya o head ohun no rokun we no kokude wo abe nu se we bo nu to ga te mi ya o erere we agba we ga speaking true we ga thinking ba because awu gwa na no thinking ba speaking true na gwa na mu go no pia du we na mu ne dori show bi do na na hwere abi sun gwa na ya mu go no bi gana mu no bi gbo na wa mu ne bi gbo ahun wa mu ne bi gana wa tare ma de no na egbe dori shi no na bi do na ne o se na ho me oge dori shi no ro me de no ni me we ni me ka wa to we na because ke na me na la ha e ba na zo boy wo si ni mi na ya fefefe wo si e ge gbo wala we bo ya gwa lo pa no bo ma so no ma setting mo wa I ma setting pay house rent oga ma we to ha do pay ogwe ama we to ha do pay ogwe ngwa ya mo gbo pe abedo ni wa do mujo wa imagine na ko e ke mi eteme na hina wa be ni yen la de ko ma be mo do na ya mo problem ga bi ju e wo kwa we ka wi en ma we gi me do ri shine na we na ga ta we na ga ka we ere ra bi ju tiki ba o eri ari o we go o eri agberi ya mamu o eri agbedika o eri ra ri e pozingi delegi kwa o eri abe tu mama o eri awe no pa o na do atale ya eri ari o we go na atale ma e do ri shi na we no problem a problem there ba you ga happy we happy oje na e help oje na because wa mi kia ne wa gide de gijere wa egbu wa iwa do ki san wo bugwa emi mi opa na egbe mi we ma be abe eyan ni ro wa na emi ro opa na ro ni ama ewe be ni meje na o ibi je me de ba je me ya we me ine obiera me no egbe ibi je me ni awu ge mo yin abe do support me oni na iwa gbe mefo but today mo yere manana oni mama me no ni agwa be ni inu ukobozu ya do service ni I did not look imagine ni roporopa I still move on ye be here life goes on oni ma when he condemn me Maria gui mabe settle wonder sano go bera me no ma gui e di agbe sano bo ke ibera me ki bije me ma bo gbin because sa gyo pa ma kin e mi negbe me ni se mi rabona sano bo e mi negbe me oga mi si yan we uje mi si ya gun se oga mi dan ya we o mi dan o fo negbe me we ni ya o me oga mi dan ya we mi dan ugimu be mi ma no be wi yan oni eru ni me nania e utai o hole oha sinya gbebe do pa you understand ima ya mo bogbin ya eyin na gbe ni sagbon pa ni makini oni me lerun oni me tie ti tomorrow e me tie because yen mi ni awon me o da me sugboloko you understand so that be my a family we carry or we go gbogbo nga me bebe ga no to bo we aje Nigeria 30 blocks of cement o mi go we gba ya do we do be ya we ke no se wa we no wa be ade or the no be ko ke go 50 blocks of cement to dey pe 10 bags of cement ko be ya we no wa be ade e ga mi ke na ri o we go una igwe o ma be o hin ari munna o ke o be munna ma be ni no ma be gwa be ya zenwe abe when we ma lo emeta mu we na o ma anyway aga sojo omo bije na ma mi ati we o ma wo ke wa ri go na nu be ya investigate nu be ya ke no wa tota we ma egu swi go nu we ga ri ne do ri shi ga isedo o ga isogwa ori obo pa wo o ya we no hia ori no ke o ya we bodu ohun odo tota yu ohun we ma ki ke nu we gije ime egu we megigu gwa because ehun la na go ni san hiro be gbugwe ni e ma be no do de je ti no hia be no wa be plan no wa be set no be de ye gbe ti be ri oni e megigu gwa na wa gala webo ima gwen wa get friend da ki o be ni meje ni yawo
ime mi ni jawo ya we ne eke gula gi yekene emeni megi tamu kwa wana gu kwa kya mweda ki wa we mu no be se no bo be so no be enegbe no be nwina because there are many dakina ya hu ya gi nwina o okpadere oni ya wa be tamame o wa be tamame wo hu ya nwina o gi ya ga domo jine baby mama ge o owo ki ya ri nwina ya ga domo jine yen setting mi na yen setting gi be hozo na be ya we shoro ti yen setting gi be nwina edi o ya wa be complain ni wa mo na we mata to kun mi ya no na we setting mi na yen setting la de gi ya ga domo ji o ya ga we baby sister wo wa ina we mata we na be kweye gbe we na fi ebo me vanya hu to kun mi ya odo bo ahun mi ogugbo owusi mi egbe nu a no na kan do gba ogegbe okpia na kina o no wa mu gbagbon no wa mu gbogun ye de webo ori tamo oku no bi ene gun ye setting mi na uno mo maka win na de o ye gi setting yo tebe ya we soro ti o itali oke o ware o me wa te bo gbo mo be ri oni mete bono sa obo no gi mezu a be ri oni iga gi ze yupe de o ma me ri no bo kan udwa wa to tayo wa no bo kan do ari no do kan ya win na ri gogwe awa ma be gbo mo be ri ya ma je be ri ma we iwe ya je be ri oni ya ma ye ka eki apa ya neko iwe ma we meju hustle ya bi and they can never be like that awa god forbid but pwe to asefu igbe be ri oni sunu awa o se gbe what cause that o pe wi ya wa to tayo wa ya ga mo mo he o wo kin isu ma be ri oni dori shi o okay we no ko we na we bo wa una wa we ko no wa kun he ni una wo he we be wa ga salu he wa ya sale ki abadanu wa kun gorire dori shi na je Nigeria we ma be to bo we nu be the ticket nu be le ga me be ke ni una gbe enwe we una ri ya ta to we una yo we mama egbunyu e be ri oni zedema owo we fo na o ge ma be me give tana o because yan wa aheme nwa oyo bobo wa yo pin yo wa no mi ogege na ni wa ja nwa o wa ga la we bo o pe no ma mo gbagbon no gun yen win na always fine fine boy yan ti yan ma mi ni awu yan ti yan fi pe trouser yu po ni sa gbo ni sa yan mere eki yan ga degbe kwa we yan pran yan we na o ni wa na mi gbo ni odori emi oji ho obiekun go yan si ogwe yan ba devi wana ija mo ni wa kin yen o wa ege ihedan wa kun yo tonu wa yan mu wa oga kwa wa mi no si wa so ko ma bu wa yan o bu wa yan spana code ile ge kwa egbe me no ge na jina o gwa le wiche no hen ya ladin ime gwa tamu gwa o ime gwa ladin wa do tabe oni gwa mi no wa kaka bo wa sono me bo because ke na me na la ha ke zo boy we ne ge na ya mi don rishi me no ya mo la wa ere don rishi ya to tanya ohun owo ya to tanya ohun o pe no ma se ti ha si go wo ya mo bo se gbin be ri ore iwe re do gwali go mere do gwali we do mu he owo we do bag me a de gbin be ri oni se ti sunu na ti sunu it can't happen maybe mo go maybe bago mama be mo ge be bago me awawa bo ma ni me ase ti we mo go me bage o go me hia mu bage o ge hia mu bago me o go me mu bago ebo na me bo no me go mo go me mu o go me ifane so we mu bage no mu eri owa no so nothing concern black bo se gbe be ri oni re o wa la we bu wa tu ho gbe amu wa temu nya hu wa mo ba we wa we wa fa ne kwa yo to we wa mo ho gbe wa temu nya hu wa ga wu kia egbe be ri oni zede ma yeye ihe gi kwa we ne we gi mu jo to ni we na we gi do yara ni ebi so no o kan igbagi no we gbedo ala wala ho ibi edo me abe gesi no abe dade na o ko no riri ahin o eso we ro abe je no my so abe ro iya agwale small boy ni ahin abe azigo na egbe iberi oni ma wa mi le mo mi bo o wa ga gidwe oni mere do tamu wa egbe iberi oni zedema hiye because memory oberi oni awa meni wa ko wa se na me memory oni oberi oni ni ya kun go ni ya do hinu pe o yi keka
unu bia ni ya wo ojo ime ni ya wo so gbe egbe ma bwa egbe wa maybe setting won yo be ri oni gba me fe ko wa ya kun ko gbe me ba no ke pari o di o sa ba no gi me ga ni na ko ko mo ya de handa to ige ba efo i mai ha si go wa me oni de be me mi no pa no o me be gbe me gba ka ina azi go joni today I'm free give me for your pa be ri oni eni me na meti ije me ari ge ba ije me eni me na meti ije me gi be ro ni egbe be oko me ba eni me na meti ya de mi gi je me ge da me ya fi emi gi bi me ige da me o etenti wa no eto gbe ni me gi do kun go o pe ana go do ri o me go ni do mu go pa no do mu pe ana ni do mu no pe pa ni do ina do ya wo o ya le ba ina le ba da me ina le ba o ri ba ni o ya mu ne o ga e problem ro ge ba o ge mi no ge gbera ni o do jo ime do ya wo oh god e den ko abalo me o ini o wa ya we wa to e yo hun egbe ka me gbe ise ti we gbe mi ni se ti na be go ko ni wa me we go iwa ge iwe me so wa be ma o me mama se be ri o o ise ti ide de setting ye ise ti o wa setting ije me o egbe ba lo me gbe o mi awa mi pi ko no wa we me be ti an bo ni ma we ti an ko no wa we nu wa ya o wa here because egbe kan me gbe ye gbe in be ri o ise ti o wa ri go no pe gbe wa ya bo wa 6 flat iyo e bo po ma ya ge de opa no bo ni be no be se be ni na ka show we ne bo kwa mo ya ge be no pa ni be se be no bo ese na le gbe ri obe ijo na le gbe ri obe ijo sisi ise ti o wa la wa ge du egbo because egbo na la kun go o ma se there easy so emi ya no sunu na my sister was here wo yo bo we ya se ke gbe wo kun he nu here setting wo kun e yo to you understand so wo se no na do Richie dare o do to ta we no bo gbe ni ku emu o ku na origonu onu ya bo wa ni oyo nu be si egbe mari igonu ri nu ma se be ri oni ogire se be ri o ma se be ri oni we ke no ke mu we pa we be nu gwa bo e ko we wa ka bo o enu do atala jan wa o uga e wa offend o ku una offend e ogele ri go nu be ku we o e ku we una gele yen e ku wo ge ne mata ogele wa ri go nu we nu do atani ogele wa ri go nu oge ne mata to bo we wa to ta wa o ne gbo eri okuna gele ari go mege mi ni be nu da do tenu liji ge ja dele ya fe to bo we to ta to bo calculate ene gbo nu ge de mata no de tu we zo ku na popo we ko we to ta wo uga gele ye be ko we je so uga gele ari go nu u gele ya mi e go ja we mi kemi nu ri ya wu onu ko nu jo to ne o akedo mi ku wa do gu wa ri ro na emi ni mwene bunde no make na ma dagbon no time o ya me time awe you understand eya we omo na ma gbo mi si gbo na eya we omo na ma gbo mi si gbo na nya so eya we okpia obo ga mi no ya ko gbo sun gegege obe yen gbe ri ogi hu yen beji you understand so we are in we ya ke gbegbe mi nani kaka bo wa we gbe kankan ube we no wa be so gugwe ni ekenu gbe ni primary ogugwe kin o ma be wa ro no wa be secondary no wa be so we en wa mi ri dia bazen o wa o ja ne kemi gbe ri afin kogo bo gbe ri yen kemi gbe ri yen wo tedo ni no wa won so we wa ro ikona pa ma de gun ayo it all on my way now just because I just want your life to be safe. You understand me now? I just want your life to be safe. Una e wo offend o ko nu ri ko ku ni ri ko bo keka egberu
eko tie de mi no we nu mu ni wa eko mu ne wa eko wa pa bare wa je zo ya segbe ai oye emi ku won ye gu gwa bo e giro wa se ti wa be igun akeka wa eko wa o fe ko wa hegbere bo because iya wa tori opa o ma safion guri emila won me ni tana do Richie video na se kenuje wo eko gbe ko to ya return mi ko ni una return ene uga be ka wo be return o maybe go be spend go be jene no wa yama we 6 flat no wa eva wa gai ona mo 3 flat no pa mo 3 flat ni tala me gari agu obo wo me ni tana mo 3 flat no we se 3 flat ya ne di woman ni tala me gari agu obo wo me ni tana o ma ne gbe kanga yawo emi una yawo emi no ga owe eni ana ya tie bobe do we na e ha ne no wo kai ma anywhere o ga mo obo kan ni tie bobe do meme mo ebo la je live video de to ma mo ebo ni la je live video ba ona ya do ya tie bo o ya do ya mo ebo gbo te egon u ga yin uwe uze de hie o ma o me no gbe ya mo ebo gbe ibe tala de ibe ta ma egbe ke na mo ebo gbe o ga iga mi epo ga ize gweku epo ga ise ge no po gen ya hu e kiane bi mina o ge no hia na egbe jesu yin re o te we ni eru le kero buke i o gwa ni ke nu gbe bo gwa ni ji ya ke gbovia o me la o no ri la o la 650 abu ma ge gbe be oni ragbon ti ana fure iya wo gbe ya me ke ni awa be on dese ni yana ya ati mo ye la ido ati be do ba obe amu la je ile video we kan gbo mo we ya mu video mu ebo la je ile video what cause that ila dia mo ebo gbo e so onye me ni una gele eri kobo e ga gu e or no kemi no ri enu don't listen to anybody get them ho ro pa mu de mu make na nya gbisi wa ko wari emi wari ene uga wo seti gibe mo hia fefe be ne fie city flat ni jeva mo bo pa ne we mo 3 flat wa ye a block ya fence illegal fence wa ya with demarcation jo we mo go bo pa yen be mo ge ede wa no my sister ona we beri oni mi e beri oni forget about the rest you no ke 3 flat ni ya no we mu nani oni ga red den wa we yaku just ere wa se do Richie wo una we otokina do igo we bi ase tie no nothing dey happen ebo de ge okun ebo wa de o ebo wa po fe ara be hia ebo are so kuma gbata to we yule we be ye we ata to we we agbe we be ye self waru le gbira wa o ha go yan ba o yan zolo e betu o yan ba fe do yan zolo e betu uga emi na we ga wo give ai u de me wa bonu e na o una gele enguri egege na wa return e wa ko viene wa egu set ni wa be family wa ko seto because owo be gbebe yin bo be honey gbebe ri oni bege ema na we woni fo nania we na ibe ya mo be unyin me dani yakin ha o ma no give hono ba kwe no we ibi to yen mi ni ibi to ya o ibi to ya gbo ya pure o ama ge mi no be hono ike no ya le nu ya yin o me gogo biri ba kwe ni pa ya ge ya o me gogo biri ha all this cat is not good o wa yin yin mesi wa na yin yin mesi ba na ibi agugwa ya ga mu gwa egbu yin me na no yin ale ya ha oji alehia no magwa le gbe me be na na mo ti no ya kun go no pia anu he ma be nesa ti sale kia ba no ya nyu he ya da no ya sale kia ri go gwa o lefua o ya me gogo bi wa we de agbe wa we se no na ya o me gogo biri
agmo ya meti no he ya yo he ya kun go no do ya de wu no gba dupon no pe ah e do Richie uga e kaka bo o ko we o we nu gwa bo e ja ku o ma bero kwa mare ba uka bo o ko we o dun e guri ge you understand una be ya ta mi ya we ni abu we gi ye we mari go igo bu kana also we na we ni ya seri e bo me kaka bo blame ya na ya se bo be do ya gi be ti se ne bo na we am je da video iji me ya we me na me ko ya na no we good we here ri no na no we good we here we beg ya ga akwa su bi ya ho ha gwese ke ni ya ma we to ya ye police mo we ni ya seri e bo ya ni na gele ya seri e bo ya na gele ya seri mi agba iya kedo mo bo gbogbo gbe aye ya ze de ye e ma pa ni ga ti e kili gbe be ga ni we no bo gbe e gere no ye ige madam no ye no ga fi gesi gi no ye we no te gbe be ni eri gere ni ye keri gi ya ni ke o na do ri ogo ni ogiri ogo ni ne geso mami go re no kili gbe na na bu ibuji we ojiria abi ya we no igari Nigeria or na we ya wuje Nigeria something like that ogbe kili gbe na igidi ga no igere no to iga polo ona ya wufu agwa oyo gbogwa ya wuje something like that time okwo ni lata ma egwe igi o ti ona ke ojiri ati ni no ku asawo this and that o we be ni eti ige ni ke o ri igi ano o ya sigbo ori ba e no ri ko o ti ebo na wa no nya go mu ebo o yen na ke ba ni amu ebo gbo ina wo me ya tama wa wo ma ni eri ekili wi ya wo ige ro gbe na iga polo ona ya vele kwa bugwa oyo bugwa na ya wo imi ame ni ma won hu so se na ko tama we na wa unari ya igo egi ya we butanda we eri ekili wi we de ona nene mi na do o wa do o setting fi asigo ni ya we no wa ni we gu we be lu go jone okay now wa fe hieva o mo bopa ni ebe mo bopa eri wa se my brother itala mi ari agwo obo oni emi ni do tama we o again ma anyway ga sojo egbe o come na speaking true na edegbe yin egbu yin me dana we ya erere no tikibana o ma be wa ga ibe degbe yin egbe erere no tikibana o mama ho ro do kun ko be we bo family are we ko no problem na family worry o we go one day e ko ya be gun ya gui e ki ya ma gun ya gu e ko gba egbe ni ya we you give them chance we kware far distance ni ya we ke da mi mana ya fe no re we bo we ke do mi wa ni family ya marry o igo alogo out of 100 or say her mi a talking me ma we usoku we ma gu mi avie be today iwa yero e ma no dia me go ni mama se me me ime yebe erun ni me nania erun no yebe bo me nania imi egbe me we no ne ya tawa so no ne ya emi ni ya u me obi ra me obi je me no gbe me ru emi ne egbe me we no ne ya oga emi si no emi ne egbe me no zoru ni ya gbe oga emi dan ya u me emi ne egbe me obe wi ya emi dan ni gbe oni eru ni me nania because iko keni na mi go me ma izi me ya kedo gbe me go igo ni ru iya mana be gbe me go ru o emi ne egbe me be zoru ni ya gbe so eri ono my sister e don Richie amu 3 flat no mi nu se mi he ni ke ya nu se anu salobo ga bohin but do mana ri mu nu e yo na wi yen gwa nya hia la dia o ya we no ko ma hia mama de
hian la dia o wa ni ke no bo wa ni ya hian gbovia o mo pa la o mo bo la mo we la o wa ya hian gbovia o ma de wa mi no ma wo de you understand oni emi ni wa re do tama we because emi ni wa son no me o wa son no me wa hon because o wa he ya mo boy no ma set ha si ko wa ni gbe o ya mu do bo se gbe ibe oni re wow me build ma ai build wa iko ni ya build me ya build mi me o no me me ni awo hi o bi e gwa na kina oni emi na ni me wa win na o today igwa gene o pe are wa ge wa mere salopua egi ege no ge ya win we bedi other one just for nothing mommy le mommy bo no atiti no boy God forbid bad thing e ma ti abo me ke pa win ware awa e me wa le run me o me ye be pa ne se fa ma he me 5 years ni gbe me desert ye wa ye ale run me awa wo se gbe iwe ri oni re what cause that okpi ani so mo pe ani ade fa chese koko do e ga dan hian o ga dan hian le lo ye hian e o ateta mame o ni ge mi ko na o ni ge de kun ko na o e ateta mame o eri koko do e hian ya to hian wo ye meme no ni ki imo ti veri o ti kere ni wa me na ni awa ya nwe na ni o gbe me gwa no o gi bi me but dina me o ina mi okpi ai oni ma gbe ni ge wi yo bonu okpi a o ina mi okpi a me be na ni di yo bo me na ge go ni di yo bo me it's not my friend ma we gba me any relationship secret relationship ma we gba je ona ina ni di yo bo me iya wa une ina ge ni di yo bo i une ina ga got a problem and in position to help him he will be happy this ma set help ina me no set be happy ibe direct help ma no set help eri o gi me kwaji awe won when ma we igba we wode afioko di me to help awa so pa ma we no gbe ma game hu very oni ati agmo he setting we gbo o emu pe me wa be me wa ta wa we gbogbo e muze gbe we no kodo awin na no do awon si gbe iwe ri oni re wa gbe iwe ri oni e ma o wa ni pe ani we gbe iwe ri ona we ho no we ya no we plan gbe iwe ri oni wa ko si ki bo re wa ki re bo e ma ihe wa no ihe wa no ihe nari abi e wa no aga gi dwe o na wa munye sigibia do wala akwụkwọ oga idegbe kiberi ona kita ga igwa no ni pe ikweso na emi bia do na ya gbasa to we you logwa emi ya o me kugobiri wa we emi da o biere because emi no mi egwa emi ni ke u no ni a se biere na le fo yen set o ye mo hu na ya mo agbe kwa so no ge dorishi na obi do na se no na la dia na ni na ge ni ya so mu no bi gana na ya ki stop be Chateau Rouge France ama ho bu nu ya one day ni ya wa mu no bi gbo ni ya ama e ho o ni ya idole ewo bi gboji ama e ho o ama ho be to ga obi do no ba ni ya ga kalele obi do ni bi gbo mi nu wa ta latin no wi eri me go no wi eri ne no do sie ne ke destiny na la dere igo re ya gwa mu no bigbo igo re no mu no bigbo go bi ohani ama ho we life video one day we ze ne destiny wo e ado ho abi ai ado tala dia no do sie okuku bi ele no do gba eya wa ga sigo kere no bi obi edo wa edo tala dia na dorishi una ba ga obi gbo no ba ai ho oro ga obi gogobiri abi obi gana mi e go na ba oya wu yo we gana beri o ai ya talatia ni e ko nwa ni e talatia no na obi edo no se na ho na o se na no na lo hin okuma gbagbe ogo na oga bi e bo be no gba ho ba ai wa talatia ko gu wa talatia unyi me no magba ni wa stop e wa ge iwe o bi gogobiri no obi edo no wa ge ga mu ku wa ni
aga ga mu ku kwa ni ko nu wa muni ani wa ko de igwo gwa no wa ya develop igwo wa bolo wa jo de company wa no de tu ugba ba wa mu o wa mu 5 to 6 years time aba ni ya bi ne aso aba kwa vie bo jo ya aso aba igwo gwa rene rubber factory marine yo aba gire dunia de palm front wa no wa ko lo abudi wa mu budi wa lele hia ote from 93 years ya harvest ene igowe no ukin ofigbo ukin nana ge ude ngwa me oil mill igo wala je company wa be ma wa be awin na bo we wa be kin madam ugbo ge do agwa mu jamu ugbe dino yamu ugbe koko no yamu ugbe aba no yamu ya ge gba aba ni amujuguro ni gbe ni ane obaseki yamujo from 9 to 10 years bania ebu abe ya win aba abi wa support egbe very oni wa ge ga mu igo na be pia wa ge mu igo ni gbe igo ni kwedo gi ekun ame we bonus alobu wa edoni mate ke ne doni ga jibiri abi pia na magi abege ni aja wo Emma ene na roporo pa edema my people Emma waga imugo wa no pia o waga imugo no pia wa ya we mi jo to e mo na ma bi ya do ba ba na ni ime ta ga egbo ha me ya la we bu o ije me o Zapatero Rajoy Sanchez Pedro ehiaga mi egbe yaga eme o ina ye gbo mala we bo se na eko tranquil na eko wogo me ina eko drive motor me slow na he go slow egbo wo ha me yala we bo be wa yala we bo Donald Trump ma wa gba Washington ni ma wa gba divide the city ni Obama we the bandit na mabia Putin ma wa gba divide Russia ni if I will fly reach there you want to go baba na private jet we ya run here give me Russia mo give me America Canada no Australia no ga le here here ina here ma say na ko drive slow ma ye gbo wo kan la we but da me gbe how we ta de we take Saloba give him a second chance na for hear from me why ye gbo wo kan wala we bo gwadu akuya mo pe no ma set pay house rent no be squatty come e do ya money what cause that what say gbe very onire ya wa ge me ni ma so wa ya so go wa da me gbe hew iwa do ge je ha mo la we bo be ni ana me na wa la we bo ije me iwa ya wa ge me so wa azo egbe ya wa ga balo me. Why are you wasting your time? They will not say you not wasted time, very all. Why wasted time? Why waste energy where? No, your pa. Wait a minute, your pa run where here, your pa run where the name who can suffer lele because I have seen many. The moment okbiani ona ija okbia. Most of be out of 100, 70% of them iya ye wo yawe lada ya wa climb we so do kun wa ru lada ni fua udo kin azin udo kin so do kin oju do kin ho wo biyan udo ye sono we biyan udo awu aso yan iya gi enwe iya gi je were udo awon ada eri pe aje 70% of them out of 100 70% they are just like that. We do rishina na egonu no na squat come on gba egbaro ori o we go we yin afefefe we ge ohun je Nigeria we ya una o mercy ugbe mo ki gene mi no ya igeni na bo na ebo na ogi oyari ai wa na o do gbanu we o ma gi ru awe fuania oya we ki ogwe na oya we polo ne ona ere we you here eri many of the rian waje okay ke wai raoa
wage iwe gboy o eni me be kwenu ku be lu ekpi e bi so wa be no wa be lu ekpi o ekpi ani awa anwi na ya mi ego ya yo ekpi ani e o me we gbo ni ekpi o pe black o ani be ma ose no ni ana wo nu wa e ti awe nu wa ya azubo ekpi awa zubo oku awa be webo o ma keke ebo ya we nu wa do gbe mi oko ebo nu wa fesi ya koseri ame yari we ma be do yara ah o se nata imeje gbo kan la we bo ija for yera mo e king ko yin aga hon be gwe o ga hon ya gwe o so person be ni na imi ado mi aseba all na the waste time you go ware we bo na people where they spend money or people where they spend money dey wa gwalia eboni ni wa ya zubo ya be black ya wa ni wa mweda ya wa gwalia goro god they just dey ya waro ina na nu wa una ema o they piss me up o them here ema no good at all hey damwa ya se MC nene me go ha to mwa ohun wa to me gbe o wani ya mo pe anya hun ohun wa to me gbe ya we nene mi eru me wa kin o ile lo pe ale ti o ije me do ma favor me no we here na do do I know they do that kind thing ije me do we to favor ije me ne gwe he na ni ije me wo favor ya be gwewe agwa ije me oga me block le lo da fo e be gani ya Mrs Smith oda fa Mrs Smith ije me ga me block ege iro ije me ma bia mo pia omo gba no gi bia yan na wu ya ku ije me hi gware be ije me na bele mu ipo no ene gbe oga te fone na we mata periano ti tomorrow mami ya ku agwa ma no ije me o yan ma ni be o agwa me iba mistake je Nigeria da fo to so ki ma so ko yo hun obi o wa ta ma to mi no se we no you no ya ta we ma to o ho ya gbe yo absolute we no meme ni no problem ga ko age gbe beri o wa ga ido yen gbunyu e beri o ni o no good o it's not good at all ebo ya won wa ya gbe mo ko wa we ya da ebo ni focus on them ya ka were dora ma won wa ya ara ya o wa be ami ya go ebo ni wa ya mo black ni wa ya mu ya because egbo ni ave don Richie lo nu wa na ebo ne igaba ya mu melu ave pe ani pe do ni wa ya mu nu wa abi ya ni wa we shetro ni corporation true ni wa ya mu nu wa ave ebo ni ne igaba ya mu ne melu ni ya ti kai o ya gbera gidi ya du popo ya ta mu wa na ya iso ni ye ni ne ebo ni ne kai mu go be ni na re gege wa tule mu ya egbo set up ya na be shetro na ya de ku ya kwa de pe we bo gbe be ni manager na okwo ni gbigbi aga no make na satisfy ya gwale show glass opa mu ni dede ni we no ya gbigbi aga ni aga mi ego I don't see many like that agagi we o when can so mo madan ya set sekeni je o because o madan mekin ko buze bu mekin ya ri we ya wari ya wage we picture me ya ri se me no this one couples ebo boni wa betami ya wono na ma couples ebo na ya jo because we obi sunu gogo so ko sunu gogo ni ma ba balele no here ege gaga ya mu yoto
megia ya with me because of madam me maybe ji ya be yawo iwe gwale ya ọmọ ni me bia iwe no iwe ha we no maybe we boy we ri out that book ibo mare do gbe mi oko ima ha nyo tewe bo na se ti o salopo emi ya ma ave mi ajogwa eri wa no mare do wo black you only when ire do tamu wa o be fe ko hu ene kere me and sleep okay bí àti ẹ̀rẹ́ iná gba ẹnu pòkòtò fẹ́ kó bẹ́rẹ̀ fídíò yẹ kó gádà ẹ̀ ní ẹ̀ka wí máa igwe ẹ̀gbọ́n kẹdẹ̀rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀ tí mi à yé mẹ́rẹ̀ wẹ́ I never get your time at all ó pò ẹ̀ kó vọ́n bẹ̀tọ̀ máa vọ́n fòṣà dẹ̀nà ọ̀vọ́n náà ìgègé ọ̀vọ́n ní space gírọ̀ ẹ̀rẹ́ ní anádò ó gbọ́ ẹ̀gbọ́n òjòrè I dey see all the video where you dey do no be say I no dey see am I dey see am ibege o when you yagwa iwa bege I never come for you if I come for you you never fool my pure kini egbedi ni elaiji o my fon ga fone into ladi anu ka we my gbegbon wa o ge ebone kwe nu uni abi kwe bone gege ninu uni wo ge maybe o say ni mana igbegbon kedere ade for we can say mo madam me can say me o let them move because so madam never get your time even say you only gada then all sakpo obi sakpo wa go we there obi sanyawo because okpanu wa there wa kaka boso no me ige no because then here sale yawo wo pa here salo be there wa bunia salo la dia be there wa bun so iho no okaka bo abun no mai bun se wọ́n yóò wá kàkà bọ́ wà wẹ́ ní agaghi ní amana ha mana ní ẹ̀gá ọmọdé ok ọ̀bẹ̀ ma n'ọ̀pá wẹ̀ ọ̀bùn wá wẹ́ fẹ́ kọ́ wà wẹ́ it's plenty no worry o fẹ́ kọ́ wà tíkì bá iye wà dé mẹ́rẹ́ dẹ́ mẹ́gẹ̀ náà no get time. Again, I make a word, not today, not tomorrow. So my even say, or I even I don't do care go. Ya care go there all quick bo sack boy in a bomb book around side. Ye wa gada yet in meow. And they look you, and they use one corner eye, they look you. Where you corner eye, where you gay. We kona ave yagewe ye kona yagewe ugusa ti say go dia ba we no say go dia kuwe ke dede ni na dede no o no ri afi no mi vision ni o ide do gugwa ide do analyze wa do ta me bi agbon oni Joseph no minimina do ta mai ye de o never reach time my even say the gbe wo be buy inú video e fi eyi ba ni phone na wo check it okay are you not saying nene abiha no okay eha if you my buse because I work pa gangu wa ni wa se ha ni asalo be dere maise mege no hisha ya wa fe kwa we ni kwa gadai make na se me inagun okay na se me inagun e bible nu gbetie ni wa ka geneti ekene geneti ye we bible wa ta ma me bo se dere a me o ne gwe ya gun ani leti ya mafia wa me se bo ya gwa le bi ni a we he geneti ekene geneti ye we bible wa ta Achia, asaka swaya yogede no people. Ya love you, my people. Oh, my Sharon. Kojo, udoni aje. Na wagume share video na bo. Atuko minute sin la wo ga be de bagang ni o ga mo pe anya hu. O pe na we nu dokun go ni ebe we bo na all device chest. E chest o ga device, o ga ide.
wa izebulu kele chese iva ekoko dwe ga dan ya toi no we nu do mu yenya hu na ya gwe be go de nu ya wo ge negbu when we international asemuta una when in the same sunday with everything ina la ka bo wa like we ko we are here do we ra bi do negbu ga negbu we bo na nu re na o keke onuri ayo we bojo keke onuri ayo ga negbu o okpiagi dowo de o ugude kun pe anoje be rishi o gbanoje be rishi don rishi ga bo we de o de vachester so public o de vachester ekoko do ga dan ya te itane eri egbe no gaji omo wa ya hin de ya wa be ke do pa de ni ga ebe mi obo yare watami jore we no kwa we video ni o ko gada eti miamia we na ka we ti gba miamia imamia o imamia this year is for Ogioba people ya salia kankan Ogioba saka no so Ogioba ya sala Ogioba kan ya ko gada we no se me ya saru aru ya ina ye ko gada ya kedere ade o mana wa ko de o